Jensing timung orang apa itu nangali yo. Arbirat tum lang tha non lain lo tholang tu ko toward ho de. Hello kali kar pini ho kilometer 9 vet de 9 kilometer vet di puton vet nadi di puton pen. Mera tum lang ki sung yo. Dan lo lang enam toward to ar lock tu lang yo. Suni la sinon tum la tum ko na lang si junjun wa puni to na pa climb pu sik lang dam itu minon yo. De lang ikha kadu ta theglong konon lang tupu ring ki ave lagi hok lo hedi coba inu thema video du ko de live ke punu hai thema recording video de nam theglong ko la puni ni oni na limen ko pi ha Anjali tipi de halang ni sina paklang bon ko halang ni sumar school pa dinong lang ko kalang mani hok di salam di lalo dio lang lo di mai lang ta vi bu titi dulu di lang ta vi di lang ta vi jo bolo ke lang ta vi mai lanu le ma lang tu lanu le di kontrol di mane itu gaw pani nai e Jensing timung gaw de doldoli road pura humale ke ban khali 9.5 kilometer only 9.5 kilometer mane yaar bahut beya condition ase yate school tu nai poli kita school jab po nai aro iho risobasa আমার গাঁও এইটো আমার মানে এইটো জেনসিং টিমৰ গাঁৱৰ ৰিসোবাসা হয় এইটোৱে চাব পাৰে আপুনি গাঁও কেনেকা কণ্ডিশ্যন এইটো একটা কুয়া বুলি নকওঁ এইটো মই ৰিং বুলি নকওঁ এইটো আমাৰ কাৰ্বি বাখা পৰা পানীও নাই এইটো পানী ইয়াত একটাই বোলে এইটো এখনে বোলে দেখো পিছতে গিৰিব পলি এইটো একটা পানী itu khua bole itu ga dhua bole itu ei bosore banaise itu ya dekho apni sobe sabo pare aro ya bahut poli kita bahut lora soli kita ya school jabo pana bole ani namang bo ei amar baido dekhai dise yat itu Jensing ha bol baido jam itu ne বেয়া অৱস্থা ইয়াতে বহুত বেয়া অৱস্থা আমি বিলো প্ৰপাৰ্টি লাইন বুলি কয় না বিপিএল এইটো বিপিএল পৰা এইটো ইহঁতে ডাউন লেভেল পুৰা ডাউন এইটো ৰাস্তা পানী লোৱা ৰাস্তা বোলে দেই চাই থাক এইটো পানী লোৱা ৰাস্তা এইটো হয় ৰিয়েল ডেভেলপমেণ্ট চাই থাক আমি ক'ত ৰাস্তা গৈছোঁ আমিও গম নাপাওঁ আজি 15 তাৰিখ ন 24 sir 15 তাৰিখ এপ্ৰিল 2024 deh 24 গধূলি আমি 5:30 হৈ গ'ল ইয়াত আহা মেইন গ্ৰাউণ্ড ৰিপৰ্ট পাইছোঁ এইটোৱে ৰাস্তা বোলে পানী আহা যোৱা লোৱা ৰাস্তা ক'ত বেমাৰ নহ'ব ইয়াত মানুহ চ' পাছত আমি ভিডিওটো দেখাই থাকিম দে সবক নমস্কাৰ পঢ়ো নমস্কাৰ চলো এইটো আমি থেগলং ইয়াত জেনটিমুং অৰং সিটো as you can see right now we are in the Jentimung village just like 9 kilometer from the Phuton 9 kilometer away the Phuton pen lapu doldoli road jo amo ke komarong harong phangchurong bo mensing phangchurong pen on 1 kilometer ran tum ke bang de bodli pen lapu te distance on te 9 kilometer lang de nitum non Jentimung sido 9 kilometer lang di Phuton pen lang te 9 kilometer 9.5 lang de alus na lut itum theglong gi non joda maximum of the children are roaming here and there theglong smart mio dani tulong si dumala itum ke ba mani che parong dun yo theglong lo arjulong lo dak rong sardu pen me kadum pen rong smart school long lang pu ke mo pen tung lang lo arlo doldoli tor ba lo chok itum isi not school thong lang itu isi not school thong lang oi smart to school duntung te than awang duntung bo school duntung bo duntung di school of di school bang se di school of jo aholam je thanda ko smart ki bang chu bai be pu school ave lain lo sia problem no itu mi
21st century di mobile internet and 5G puji pupu sama yo di pupen 9 km lang to bisa pila bu di pupen 9 km lang yo school da bela lang ke apila mo to karen da pining sinai lang por dilong non helang cheklo joni nen so lang pu cheklo jon phi di cheklo jon phi to war ta ve lang ta ve em condition lang den yo da riso basa em pusi to no na chak lo yo ke ba pilo bige carburetum pilo bige carburetum the video maker rang sound is here samayo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 jon sama da 12 jon sama school dulong gelang nanda lake dolang di semua dolang di dulong kan tunta ya tunta ini rong nai ju si bang lam ke rong nai tingki nai ju si bang amat sona situation lang kunon kemang hudelo tunta kemang hulo tum therang mi melam lagi kar bitum de lagi therang si phiri mi melam tu lagi tum kang ting towards da moment ta kang ting towards temenon owe gi mi tum school nong le pote lagi phiri mi melam lagi tum khai phiri mi melam lagi it's not a joke lagi kepanang it's not a joke lagi non joda gi 1 2 teglong you 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 school abe thu inut bahini chot hat di puton la pen adung dak do kopi school lang rong mili school si tutoin chot elubing lang dak pen kon kilometer bag dega 3 kilometer di ha torak penalo bo pano bo di to silang bo ali na ke no na medical sub center do chat facility da hai rong yo di pupen just 9.5 kilometer bena itu ke ba ai kali dan pade dan pu tum kar bitum danji itu makar bitum di danji oh mana pak lang mo mede kado ben tadi ansi laksana roh na pak lang bompo dola itu cintu rong orang puta hai bien puta dolang hai man humri babak lang mo mede kali the dark reality oh talo boyo oh lo ta dolang thokoli school dunong le sumar bang bom lang ye school dunong le sumar nali tem da kona bang pi government school ta we ajad school ta we nem chok di langga bi bo sorong ke Tonte deh. To mohon lama kang ting lo po tumta deh mohon lama. Tonte mohon pak lang mo deh kolio mohon pak lang mo deh anso si kiduk aram dolang to deh mohon pak lang mo lagi jinsu me tira mo me tum kar bitu deh kadom ben nalo somali rada to ban pini tu mensing phangcho arong sido yo di pupen kilometer 8 kilometer hardly 8 kilometer sido around le arong sar hemlo itum kilometer 8 belang di 8 kilometer only that means they are living in a very what is it under BPL not under below poverty line it's a very big problem for us so yes you can see right now we are in the Gangbura home or in Karbi we call Rongasar no ni to Rongasar hem to yes thek nong lo de 17 ghor do pur 1986 established pu ane tunon theglong ji aron na paklang ko so lahano de arong de oh my god di put on 8 kilometer lang yo de ya mo chitong pamina de to lahano de ko liyo mensing phang chorong to ho nai tum nai humri bang bikram tok bisi nai jala pan along ni pu bahani yo nai japon bang do theglong no to war ke khang di pupen 8 kilometer we to wada wela Martastar and Ting House di Martastar and Ting House
जो that's the real development real development lo lang tamira tum yo real development lo di pupen 8 kilometer lang yo to varna ve ola rong sar hem lo yo lang thai yo real development real development to varna ka ve lang ka ve ini damik po bolo damik ko जो इस मैंने छांग देनी दे आराम से दे जो दे तो वारा तो वाला था ये this is the real growth real development real development real development real development alors ये तुम नॉन मेंसिंग फंक्शन अरोंग हालत हो gol beli atau warpen top subang cok lalu cok nih lalu lang kami yo deh segmen lagi ya